Kapisanangan kasuabon kumadati insanan. May dati pati lembusa itit kasisan dati yang paidot misi sa takapod isuang na samayang. Kinarahingan pensuang kerjaan sorga konsi kaudot kasuabon diti kati lembus kaguya haidot kapagisiso maya diti sambayang na kasuabon alumis da piramutan om nagi kasisan dahay kisambot iti piramutan nga manahak dot kasimbayanon om nagiit embulayan panambaras nga manahakot susunod om nagi kapuri manando minsan makasari yahay kumadia Tuhan. Tinasambayang dahay isong ngaran Tuhan Yesus. Amen. Insan pomoboros ako do sanong kasuabon kumadatid insanan kung sikaw dot panghakan da kinarahingan tu kasuabon da bayno nga kanu takakaguh dot kapag yampay mayad kasalimbahan do kay sisan dot sumambayang iti. Puji Tuhan tu tadaw di kanihab naway andati miampay dot panghakan da kinarahingan hali piad agumu o kabaling kahanggot away andati agumu itindalanan dot kasait dot lang datid magindalan nga puji Tuhan tu pati lambus takod ogirot kasari isuanggot kay sisan pananudan dati kumakin narahingan. Tadaw di kanihab nakapangimbulay toko dot right ko tanak di numan gompio. Kakita ko di nga boras na po swide it na imbulayan ako di hinod pagibaras-barasan di kanihab nga anak piara. Okay. Anak piara. Irihit wo kondot ay pamurahit di kamoyan dot anak angkat. Moy dot miagalidit kapag itimbang-timbang ako kitanan nga kasuabon na po di bayno nga karait ako di dot ay molohing tay ko tapa. Apa ilanam aku kura kasunsudan nila pelajaran dati tadaw do suab nga kasuabon na po bayno hom karait ako tit ay molohing tapa. Nuda ko pumuray tapa ko tama ko iidon dusun mo. Hari mamaray tatapa doho na pakubasan nga tapa. Nga hari orang ako tama. Nga sayra na pa sumambayang nga dusun nga tama ako basan kay tama dahay isuang kerajaan da surga ka. Harohi bonde tapa dahay ka nga miagalidit tama dahayet ala nu sakaritan. Sekira pa tapa ka nga miagalidit kasait-sait. Tama dahay, tapa dahay. Tama. Andasan ko di dadi hod ilo na po tama nga itina. Tu tama mama kagyagi. Tapa bapa. Bah, paling kurahi mangingya dat dusun. Tapa kok tama. Tay ko fado kan. Fado iti dahay kamatuwakon gi. Jadi duon harap pakat boros sesuai. Sesuai ko tapa om tama. Haro ka. Nyagali iri no bubosoy. Haro ni maray tut boliaw lah. Kaubasan dahil maray boliaw. Maray pangunda dahil ti tapa nga boliaw. Tu boliaw nagya. Oke, jadi anaruhin to kapila komondot ay tapa teko tama dong ngayon dati imbulayay. Tu kagumuan nila oray tanda hila kitab nga ay pay mahamaha no right ka iti mulahing ka kusay. Haron lagi oray tandat ay right ko mulahing got ay tandu nga kagumuan na pangakusay.
iti kongonduan orohian kau dari det yo kayu tapa hingga korohian kau tina kau ko tapa kau ipagilitan iti istri iti sawut tandu iti tina teka tidi tidi na po nga tina bagi di orohian dad aya di ho padadi ho tapa ka haro kay orohian do kayo sumilit tapa iti napagyan do kusayom tandu nga agumu gya pisuayan mo iti napakusay nga ikamoyan nila kongonduan dat ay relic ko na di kapayo ako relax ko na di kapayo ako ka nakuro iti panampakay dati kamoyan dat oringkas iti tangakusay bagi moy ka na po paghihumbot ponosokot panampakay dahil kaday nga akuri nga ang mahal ma akuri nga ang pangkalagatang akuri kamus piagalon iti tongondu iti patongondu sangkaday ay panampakamay ka diri sampapi nga haro poy susuay irindo kukuan dat bo jam-jam mo maghihumbot panampakay may to dilo iyahay na pati tong akusay to akuri kamus at panampakayom kay rikaw hari tiri kohon nga kay rikaw ngay mo dilo gisam atutupan na kaday ay say oboli kinagumo kamus panampakay nagi rikot nando kagutit ayon dot sumakit to kongonduan sakit puan nukad di tongondo relax buat uli ni lalaki ka tu ay so jadi kamu yang datang bulan iri no ngay kalebihan daw kan iti tong akusay rikot at miagal ko iti monontian isay manuharing tongondo kagumuan tongondo haro nagiit orang ukud kusay manuharing ko kita balatung nga silob ngay ko kita balatung nga ay kagumuan po nga tongondo la manuharing haro nagi orang ukud milohid man piolono isay manuharing milanuon sayan da ina pay manuharing nga ikusay nga kada ko patudukan diti kada ko patudukan diti ang uruanin daya iti tong kusay yo kayo nga manod ina pay manuharing nga ila kusay nga iti kusay nga kakita nagi manuharing nga oing gorit omondo po gadudu nga mada idadi ikusay manuharing nga mada ikusay itandu manuharing nga mada ide tandu isay daw ko kay lad papiolon nagi kusay manuharing haro di manuharing galipos dok naro di ngan imulay jadi iti na po sangulo na tapa nga teko iti suami kakitanan na po nga miagalid dit sisimbayan pondo ko iti sawat tandu la kakitanan nga atapot na po kapihom ay say kamundot kasimbayanan natit ti imolahing ga kusay molahing ga tandu monopot ka na pod isuang dat kapasiyan keluarga ay say kamundo asimbayan iti karaja iti pangingin tarusan dati buru-buruan dati o kita tulun da asimbayan o kita na dilad asimbayan iri ina pay kapuriman nanam o kani ka iya dihat o kani ka iya di o kita datangulun jadi iti kongonduan asimbayan natang kusay kada ko ginawa o kita na kayo nga iya hay sebagai kusay sebagai mula hingga kusay tapa tama harohi ay kantakan da ipo yung bida-bida di
Ada ko ori ko tomong nuri dumongilo tu hargiatit ay kantakan det dati orotian det okono ko iati ohiri ya dirihi. Jadi iya hay kado iti tongo kusay nga ay harohit dokoyuh det awayaan dit ay dahay orotian tu okon ko kawaya yahay. Yagal ko iti maganak ihay tongo kusay ay karatid ay songkuroh kining goriton dako maganak. Ih, haradadi manu maganak ko kusay dit itongo kusay. Haro hidit mikawin do kusay sapi kusay pengkuro madiri maganak nga kakitanan kada borsa kakitanan korongo karangahan no gitit i korongo to kono gid maganak tokoy painggorit ta karangahan kada boroso mongoso detanak mongoso dagit taid it okodow nga haruhi karaitet kadahan na po tay kasalitan nga duntungan na tatud ka kon po ko idi nga tapapon na pakaw tokom ori ko tumuti kadahan kadahan da tai nga ombalan ngai no hirinod iyon mo mosorong ay ikomondat kadahan mongosod dagit ako daw tai nga inggorit dawlo na gid ti mongosod da tanak ka ay sa pilihan haron ano po kanak si man badahaw sinsibon sinsibon tok man sinsibo o horob bogi nga tokay inggorit ta purimanan dati badaha mano pagyan badahaw daru mani ka mani biuso o nga atagak may biuso hirinod mingilob no orwol no olingos pianda hitambir nga managoh ko kukulan konti ho nga apurimanan pit kumarim kamonda tangolunda turu kagya lapis seman pigiso ka jadi iti tongo kusay puji Tuhan puji Tuhan tu ata ko di kawaya dom ya galid di isay gya minano minagulum minamodusa iti tongon napapalanid oinggorit ko di maganak ka kadi panginginsak ko kongonduan nga irinigi kamuyan ko dat iati sebagai kusay iyo kayo sebagai tongondu nga haran na padahit kakitanan dati iyo kayum iyahay dat orahyan head ido kayo iyo ko nga orahyan dat ikain kokotondahay nga agumo dati orotian say radat okon ko hiri toko dat ay paingkakat tumagan mo ti kongonduan ay sa mo tino magonsok intangan to kono pati kapasyen taw mod ata koy man iralamay kapiyo tay ka ata koy manit ang susa kapiyo intangan to kono pati kapasyen dat monikid ta daw sebagai sangulo na tapa nga non wan da batos dat magihumbot kakanakanon om iri apatut nari dat ay iati sebagai tapa nga magihum takod pangakan-ngakan nga miyampay dat oinggorit kadi om iti na di kakuaan dati dat monikid ta daw nga hiri takonod pono kakakay dumyagal no di manok hiri takonod ti kita daw mingung karabo hiri guaset kayo kad igaman monikid suab may panulis hiri takono monikid suab mimbalangas tamodon na pa nga magihumbot konunuay magihumbo pangakan-ngakan matit tapa ngay paru ko anga paru haran na po ipangon tapa isuang na keluarga iso na po hit tanggung jawab teko tugas dati itamodon dat iati sebagai mulahingon
nga kumaraja magihom kakanakanon. Kadang-kadang tingaya kud kon pian ko iho bo. Haronon dohit kombolutandet malas mo ti kapikuhoy ka. Isyon mo ti di kapiyat narutum narugi malang ko kapihit sawod daw nakasawod iko malas akaul mo diri ka. Ginayo gayon nakan ay mano may karaja ka. Moy nakaraja haronot kung senjam dakarikat na senjam. Haron matutong ho podo gua sa oputung idi muli no ka. Haron lagi godopon. Ilo no ngayot nuridi cabaran-cabaran dat isuang ke keluarga ke it gobulan itapa. Osono hindog gobulan nga amu nemu mangga sawo. Gobulan po orangit po ay iri na kapiyahit kamunda malang na nakasaut di. Jadi ihati itapa ngaid timpu dendo sorhon na dati dat nonuan to giat tugas. Ia sebagai molohingon magpapatilambus ko buru-buruan karaja ka. Kinarahingan minumi sundod di Adam. Okay? Jadi ihati nga iri nagyahi tinungkusan dat tugas to ko di dohiri. Tomodon. Akaul piya nga sapon na akaul haron nagi it orangaw ko na ikaboras bo. Tok malas sumuti kapikuod didit bujang po ka. Nga osonong temodi jadi nakasawod aparu temodi si opori temodi siyo ka. Nga kada na dati anda do it kakawin na arajin lagi. Aga-taga timotiri sumo no sumimban. Sarahan na sakira 30 taon nung kakawin ko nagi. 30 taon nung akaul. Korikat ka dit 30 misa kasawo. Nga sumimban ka nagi dit ay opori. Teko pumaru dahiri. Tok aururuan mo tiri sumimban. kada boros sa sumimban dat aparu. Nagi kaboboyuhon dati pasimbanan da akoro piya nga auruan ta kana po pasimban. Sayran na pod aray tandet mogihum baka kanakano nga wo kon no pod itamodon dati nga moy dah da ino pohit it keluarga te kasuang walay dati di nga ogompi. Nunugya kamoy nilat ogompi karuaraga. Karuaraga. Nuno kamondo ogompi karuaraga. Isawot tandu ikaruhang paing kukuro iti tong kusay mumogampi dit sawo. Haroon na kita ko dilad Facebook kot ay iso no poralan dot momonside iti no po sawo dati itandu nga guma na timbangan nga pigapus-gapus kakagiya ka. Jadi iso no pot gompi iti tong kusay iti tapa nga apatut na memeluk istri ka. Tu kagaan kakatimbangan di sawo. Kumano pa di nga ino pa dihit ang aga timbangan da sawo di nga akan tada ko man gopusa iri. Ada ko gopuson ki. Umbalo pa do ida kaguhit agan tamo da timbangan da sawo nga oruan da gapus si sawo ki. Say di no kailom atapot kaamu nga man matu di lari panampu irak mod. Nga mimanggat isa no pakaparluan dat ay kita dati iti kamoyon dot
gompi nga okon ko momonsay nad inapahi karuhang nga konsado mantado bahaya okon ko yun iti napagyakkong onduan iti nga gumo tamo da kakamot bo panampakay nga iso ibagya gagompi dati di may nakadayam manaw-manaw na gadudo diri kaday kondorong mati sa di ko kita dit ay rasuk ka igay panampakay di nga gagompi no bagyari tapot ko ya pumagompi no panampakay orahya nagyati tangondo dat ang luning-luning nga turas manta didi it kamayan dat nunuhi kakamot dila pangilumi sa turos tay ko pamiara turos nga ay iso ibagya gagompi dati iri kumadi siya it pamaragang ilamunong gagompi ingay ri hali piad it ang akora tay ka it agaanid o kita dati sakira na pod okon ko ay oruan dadamot at papakita dat tulun pa tulun pa kasari ka kita nandit pangilumis dila kamon na pa nga gagompi ibagyari nga okon na pa di ka tulun na kakitanan ano di apatut lagi jadi iati sebagai dokaruhang nga manigya dati onwide gagompi i karuhang dati right ko itit kakamot dilo panampakay ti pangilumis sakira ay apagot tamoy hiking nga bulian da kasut yadi kari jadi isay na ko ilod laid na isaw da ko mi mandat iyo dihat atarima diyo umbal pa di datadaw di bay na nga hara di kajutan dat numano patako karikat siya diri walay nga hara di hat hadia da payingili ukabay nga to iri na hipigi ginawa di siya it pangilumi sa turos ngayon ni borasan ko dat dadamot at miagal pakasari tulo na kakitanan di sao dati karuhang to ko komun po nga paingontok pahigagompi idi sakira na pa dit intahin nun minangilumis siya nga miagal dit uda kakitanan ko miagal dit kara ko nuno ay ano di kontak di pangilumis sa iri nga haray gay kagalagal sumono bo miagal ko it nugahi ngarando hitid mun po sa kota tikiray di extension ngarandi do na pakakitanan dit extension kada ko ingon po puto al kirop nga kada ko makatagod kadang-kadang got hargi tangan haruh tamod bo ko kita ko nga haro ikagalagal iti dikira pa karabaw sumunod igedong karabaw di nga anaruh tamo dikirop nga sayra na pundot kito paingo kakarmo nga haro ikagalagal ti di sumono o maskara kangarandi kina nga kayla kapiyak ay gumo na po bo haran po iauruan to mo damong itamitit dia linsa matad intan nga iyo po di don puok otamo tige don puok ko it duo ko ni di irini kamuan kudat ako nindo ka padadalan gisambot miagali okon nakatulon na kakitanan dadamot tatulon pakasari kakitanan kamon po nga normal po bagyari mo ay ito kay taboyan nila tumoga nila kongonduan paingkano ikadawlat tanganak ila tanganak paingkura kapuriman nila gompi damolohing moyo ko dilo ka harang ngayon isay patod yati sebagai molohing harang ngayon ko dilo may kapuriman nila o gompi atamangan miloh na pom iyati nagyahit
may panan, may pamoyo ila tanganak. Harodi mandahay dihila sikulan ka. Dijemput ibu bapak kadit isurat pinatahakit Cigu Edson Salumin. Isay kasari moy dahil sikul. Boras gumati ko piyo tikut kumada ko isay kasari moy. Itapa ko itina. Hampir 80% sa ina po yung moy rikot taharo jemputan da sikul nga tongondu. Om alasan na po nga paingkaraja isawa ko ka. Nga purimono na dati dot imati tanak dati di nga mi mani dagyad ina pay korikot nga itapa kopyo okon kay tina hali piad ibu bapak kodudo nga osonong nga gitamod osonong kopyo godudo korikot itapa itama korikot itina nga korikot iho na po ginumayo dot iswanggot sinumikul nga kuidi ko hondom kopyod lobi pun na nakorikot tahirid sikul tingkatan nakorikot ti molahing nga ku insalawon dot aiso gya ko mo yon dot mangga it molahing ka gulu-gulu gya nga timpu na pod bayno iati na po ti sebagai molahing git dong kawawagu generasi kedua tay ko katalu tay ko keapat nga iti na po hal-hal ya galitim patut na timbang dati asibuk to ko kumaraja pakita na dati ot iso o gompi dati kumalatanganak dot haro pagangatan dot sikulan porikot to molahing korikot toko yati sebagai molahing ka kusay korikot toko piandod monikid-nikid nga haro na pod ingapat san taon milan na po opi duo pagyado ko yung mikaruhang iya ang may bay no misoli may garaja may garaja puji Tuhan tu hinagadua hinay kusay hinay tando amen urusan nunu na pa'y urusan na may piruba dahil pajabat ko may pamansid IC ko itanganak urusan dat karita potay ko walay ko bayaran ngay isay asarum moy usay ko tando ika kawasan nga dako na Thailandin do ba dako na Thailandom isay kasari moy nga moy iso o kapurimanan do ogompi ilo pia urusan nga ilo nga iso nagikadawhot ay pakitanan hali piad miya galidit bobos sa agaan nga moy kapuriman do inopohit karuhang dati nga ogompi iho nga manalahan ko ibo miyagal ko moy pia akan hilo kaday makan nu diad akanon ka muhot nu kadati nu na po ka iho barasan da nu na po ka nga aga ti manaha ka keputusan kuma di karuhanggot nu disiad akanon akon ponod nu na po kahom pangudaran nu disawo mada ako idadit ti kando kago jadi kau boros ta na po nu na po hit porikotan nga iri ni pilihan di siyo iya di nari jadi santab no po dit iya di angagaan iri nga purimonon na pohom iso imutigya gompi edit atapot piyo ikapiampayan dati ikamonda tulundat kebersamaan dati mamanaw toko gaduo mana get miya galing mangulit lans di siyo igitan dawlo na gini darat yan katapis-tapis pa nga hino kaya ka
Balaan ge mangulit lansat med ieu nu po nga kapuri mandet, gompi kasari. Hali piad it miagalit angaga anet kapurimanan. Saira da modok iti tong kusay mumbal lagi adat iya papasadia di tadepon. Poponsay di tilom, mongingi muhaw, popombangan di tulunan, ikumut, kumutan siyo. Eh, ila na nga ila gampi to kallo bo. Lai dadit anak ko malmangmut kumutan na guys yo. Teganer borasan niri lah. Mangga iri ni kapatutan ge. May angil-angil. Paingkan ni kadaw ti komondot itit perbelanjaan. Nga aku yo kopud do mangatur. Aku kopud. Iya na pamangatur ka. Iya di nga iri nga dati na tailani di bo. Iya ko no mirunding gat isay mangatur at pangakan-ngakan perbelanjaan ikusay kay tondo. Haron nagiit 100% sa kusay manahak ko katumbayaan kumadisaw daw mangatur. Iri nga mangigit. Makiano naging dayaw tusin aya nahi di pa malimiak nuan di pa malimiak. Harihit karahian mo mali nga makibanar ginda di saw ay harada di bulian kutiati ka. Haron nagiit iku sayo mangigit tatusin nga do kayo na tailani di ba? Yang penting ket atur om bahagia happy karuangan. Iri ni tamodan di mo. Ino pa'y kapagalan dat anuan dati kaswaban na bahay na right ko ngon dati imbulayad iswang kitab. Iswang kitab Habakuk. Ngono di Habakuk ajarang oritan Habakuk ko Iswang kitab Habakuk 2 buka 2 ayat ko iso. Manu ho kumingkakat ikoyonon ikoyonon di pangintangan ang paingkakat aku mau berdiri di tempat pengintayanku, panalokuanku, om nagi paingkakat iri pagimpaan, om mengintong, om magandad, nununangku it, paborosan na kinaringan kumadoho. Om, nununangku it simbar di siyo, montok dot lapuranku, montok ki kuminku, montok ki pakianuan dati. Ina pahit ay nimbulayan dahitid Habakuk 2 ayat 1 nga harati kamoyon dat berada. Hiri, hino. Aku hendak, aku mau berdiri. Kamoyon na po nga iswang na po di dot ay noy pensamo ko ilo pelajaran dati do kasabon na bay no. Iati sebagai molohing iso na po kadaw hit apatutup ay harod ikaw boboyhon dati nga atatap tokod iswang na keluarga dati. Hinoh toko, hirih toko, iri na pagyang keluarga no. Jadi apatut na dihiri ko. Haro nagiit kadang-kadang kakaruali ginawo dot hingga mula hingilo kadmuhat. Ay, minimotid hilam malaya mula hingilam gisam dandam nakaguli ka. Ay sa tabar. Idway to mo po sila tanak ka. Oruali ginaw iho piad it korongaw kakiton gitu di nga ay mimbulay ni kapanganakan. Kapanganakan dahiri. Jadi iati sebagai molohing. Kaswaban na pabay na nga sebagai tapa ti kusay. Iso na pohot tamodon tugas dati iati na po nga hinoh takod isirid iswang na keluarga. Nunu keperluan dia lo no imbulayan nga ditinu.
iati sebagai tapa harohot ai tugas dati mo gihumbot pangakan-ngakan manahak ko gogompi kumadi keluarga kumakaruhang kumatanganak haro keperluan dilo hino toko irina riki om haro dilo ilo no pakomon dilo nga iti kusai iati sebagai tapa nga apatut kosokot toko diri walay kon napaka sebab de tugas magihum-gihum pangakan-ngakan nga patut det kosokot toko diri walay hinoh toko haro higatit o baso magasu bo may pakisuang talun ino po hitamanon di tahun di 99 kai kumaraja alai di mati kadau tu kira det kerja shift apat tada talu tadau kumaraja pira tadau mo isuang talun talui tadau hingga di kosokot ke diri walay muhat dulu hingga tapano kumaraja mineka raja hingga tapano mineka raja rika kinu maraja hingga tapano aku na kailo aku ndorong jadi iati sebagai ketua keluarga kapag mga ino pa'y ketua nga patut to hiri ako na po kasabab dat ay pagingintarusan pagaganuan buru-buruon nga mumbal tako na dihiri kada di dat nuno mo no papagapon gi kon no po kamoy pagapon nga badminton no po kon ka badminton nga mimpa no po mimpay tambalot iati no po sebagai molahing haro tugas dati nuno hirih tokod keluarga dati kosokot tokod hiri moy dahdat ina pohit pagulunan dati nga keluarga iwalay ikinayonan dati iwalay dati oporlu nagibagyad may ambalut borsukan papaindalan di korohian dati nga sorohon na dati dat lobi kagayo kaporluan dit walay hino kadhiri walay pagimbang-imbang ni bagyaki may pakisada ka nga koroy tayo di tampinay wilis ayo panganakan na kaisiyalo gi suway kay ri sebagai woyoon nga iati na osili do kapagalan noritan na dite no dot isuang da gereja iati na woyoon sebagai pemitanan nila tanganak aparu tako may gumpul haro pagangatan da sumambayang korikot takoy hali piad alam bata sumuano korikot nga moyd ay soot sosolon dati latanganak pakita na dad iya na po nga patut tot osilid kapagalan kumalatanganak iati sebagai kusay isuang po kotumbayan no ko iati na po nga imam isuang keluarga sira da sumambayang keluarga isay da ko asar sumambayang mantad ko saya ketua kanu iya ni gimano iya sumambayang ko bay no iya ay kombal tu mangatur na kagia kon ko iyo di iati sebagai magakun do ketua iati no bugyahit ay wayoon popokito oro ngununday sambayang gitanganak no nga idia da sambayang paingkurahot koboboyhon karalano loyuk-loyuk ki sambayang no nga orang ono sumbayang itanak nga isambayang no kay ondos ondos ak mo tihod iho jadi iati na hit popok kita dat pamitanan letanganak
Isay na koylod sayrat asukod let tanganak no kadelo. Okon no poko itapa kuhot aparu det ay isuang da karohanian. Okon aku nakahitig gereja do bay no kakanto dilo gi. Puji Tuhan. Tu haro ko purimanan dati do ya di sakira yati molahingai it agman dati sorohod anggap remeh itit kantakan iti hom I will go toko do bay no. Okoro piari nga osanong no haro ko aiso. Puji Tuhan. Tu I will go ngai toko. Halip yang miagalidi nga kada dati lihuay dat okon ko moina sambayangat ay pokitonon dati dat kapagalan kumulatangana. Iti pikaruhangan nga apatut ta dati man potuduko pengkukuro lisinu kumadi karuhangno. Ilatanganak pengkurandela ay manu ako dat kasawa ako na po nga miagalat ilamolahing kuhot kataadan da isuang keluarga aku ka. Tay ko lobi pondo ko ilo diolo dahuman ka. Om irino mimbulay no mati ka pa tayaan nati. Kau kita takon na dit keluarga suay nga tayaan to koy iyati piyay nakasawo no. Kau kita takon dit kamugoton dit tambalut dati keluarga di siya nga tayaan ni. Obin obin tagod do pay sawo no. O kita nunay tambalot nud oso no may sawod tumugod ko tayaan. Tayaan to koy ilo kongonduan nga iya di mo tiri. Sakira na pod ihati sebagai imol ikusay isawo dilo. Borukon borukon to ko kita nila dit sawod di tambalot daw iya dit oso no nga kumadi sawo daw. Roroyohon na gida sawo daw nga langhadon no dahil iya dihot awayaan dilo kadaw. Jadi isuang pikaruhangan nga iso nagiit mila dati pokitonan kumalatanganak dot haro dati kebahagiaan kataadan isuang da keluarga sirad inapohit pisisan dati iati om ikaruhang nga alumis. Iri ni kalangadan dilo di. Aramay no matigarit di hoy. Ko ni gogol no pagi imiodu. So palak-palak hingga gya korohian dati hingga korohian di tanganak. Di tadaw ko nihab mini aku rubak da tambalut. Kasiyom ilo na po tanak ko ho dilo nga akon mati ko doho tanak ilo kasiyom. Nakuro tu hiti dia kangkum minulid diti ka. Tambalut ilo tanakku. Tu ay kaila ay kudi nga oso nang itapa daw ka. Gisa mo mo gidu ngay tanak. Nakuro oso nang git isawo itina daw. Jadi iti hubungan kapisisan iti pikaruhangan nga alumis sa pay pikaruhangan dahiri itanganak nga ay mayaan. Kas ilo ka daw nga sumokot dahiri walay. Tu aramayan da kakito. Da pangkuro kantakan dahiri walay. Ilo nga iso ipangugos dati ilo tanganak dati. Ikalimpupusan. Aya anaruh pada dila ayat iso nagiat ayat naritan dati nagit berada di tempat, berdiri di tempat di keluarga. Man pa dati kalimpupusan lah. Ikalimpupusan nga hali piyamiagali di sorohon na dati dot iti napotapa nga haro kasari kolomokon. No kaduso ngay takubagyati sebagai molohing tikusay no kaduso haro kolomokon haro hit korohian. Jadi kada no borosod mano kudat iyati
Otopot tagi dahar pokyonuan korohian datid iya di nga haroy bagati kalau mokon datid sebagai tongokusay. Ogumu kalau mokon ogumu imangku it atau modon. Irini kamono kalau mokon di mo atau modon. Suai pandi tomodon lah. Nga harohit ada ti tomodon. It ohinsom ka amo nga ay tomodon iri. Isay dagadi manud ay isay dagadi hot mada do ohinsom nga ay gaya hay ohinsom mo. Iri nga milay borosan dat ay itini kalau mo kan agi ohinsom ka. Jadi muntaki karuhang-karuhang ngai main na dati tarimo gampio i nuridih anuan takod motivasi sokongan iya hay sebagai mulahingan ngai dakusay tu iya hay ting har kolomokon harhit adahay agampot hari adahay orikot nga iyo kayu sebagai dat sawo iyo kau nagi sebagai itanganak ngai nga isuang iso keluarga mantad konoritan da koruaraga hirinad momon sa kaisisan dit asukup hinggay kalau makanda kita da ko muntaki mulahi nga iati nahit ay popombangan popondar oman to kono pait orikot okay. Ato kay kamuyanit gisambot memaksa diri gisambot ay ina po hikapurimanan nga koinsakan na ginda. Okay, humya gali pahitian ta kanatit pelajaran ta kasobo na ba no? Kung sikaw kumad ay pakinangahan dati tumbayan ako dot gumu pahit mila dati di imbulayan nga harakasiwatan o man dati oputay dat ay tadaw da suwab manta didi tanaw misisa takod isuang na sambayang kinarahingan isuang kerajaan sorga kung sikaw dat kaswabon na bay no nampakan kago dahay ti kaisisan na sumbayang kaswabon santabi na imbulayan dahay sa kiramian takdat karahian no nga may naday hay uhupay do papendalan sa kiran nakasindual nga makiampun niya hay anuan nagihadat kagarason dat tumaguang popombangan popondar dit apatut tapondaron moy dat inapay keluarga dat pinatumboyo no kumadahay igitan dahay nga anu dahay dat papendalanit ay tugas-tugas at numan patako. Kung sikaw nagi mantadot sa kadunggot karuhang, tanganak, gisam mo insanan na pahit mulahingan da kusay, tapa, teko tama, nga kapuriman nila harho sa kadunggit karuhang tanganak, gisambot lobi dat harhot semangat dilo dat ay patilambus at ginawa tanggung jawab sebagai demolahingan. Kung sikaw nagito ahakan no heda tadaw do bay no isuang pagindalanon kalanglangon dahay lobi pun dad rohani dahay moid osam makasari ay kumadia tinasambayang dahay isuang ngaran Tuhan Yesus amen. Okay, kung sikaw dat kinapagyampayan dati puji Tuhan to alumi sa piramutan do bay no miagalit ay so misakot-sakot ikalan sanan dat yati pada kagut tadaw suwag kay ikalimpupusan muntakidit har kasimbayanan dot ngay tamparuli popikepi may ikaw na umbaya dahil kaday di eldemeldi muntaki na kapangudarit irasuk to haron na hilad disyo muntak na po dit amo po nakatarimo nga sasabaran po do kayo manin da dati pakirimo amon taki nakatahuri minang udar lobi po panaruan na sabar lah amilah nagid at tumilambos sa may pangudar dahil di siya kadaw hinakaw po kapiruba ta kago do suaban na suwab